Udah bikin lah. Belum mandi, geng. Selahir. Gak ada. Ini tutupnya ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe dulu channel kita. Kisah anak kos ini, anak lupa kam. Dia nampos Jalan Kartini, lupa kam ya. Ini dia penonton kita datang, lari dia. Goyang terus. Ini dia bocah kecil yang sok jago joget. Malu-malu dia, geng, mama. Yes. Joget terus. Joget, ayo joget. Joget terus, oke. Joget kita, geng. Ayo, geng. Yes. Jogetnya. Patah pinggang, geng. Jogetnya. Yes, bocah dia joget. Kita bagikan dia Pak di Facebook. Kutegi. Joget sih. Joget sih, lagi. Joget goyang patah. Lagi sana lah, lagi. Jadi kita ambil kan. Ini dia memang
Archie. Selesai videonya. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Terima kasih. Selesai.